Orege tukamunyita ogeni muno mitabarira ya kiburi seseni ya Inooro TV muthenya wa muthe tukirora undu wigie uthondeki wa kindu gigwitwo bunge na ne bunge ciothe tukarora bunge ya county tukarora senate na tukarora bunge national assembly na hihi na aru no turore no jabao ya kirikania ndu twina senator Kimani Wamatangi nowe senator ya keri na senator Muruki wa Karwe nowe senator ndo no wa Nyandarua ridela yake na no no muhande gavana gitu akefi shore angano abire kamera twende tirege nyingi muhande au mwera kwa hiyo igakere handile over ke hiyo senator kwa hiyo de senator da korogona sembo ndio magavana ogeka symbolically na hiyo agimali na federa kwa na right taji munore nani dali ndio kana right taji no uduke kama ikushema iko tuleta wathuria ohoro higie transition wa hade ngova ate na ke governor ngotige gutidake moyo ngibere-ini andu na ke muthuri tondu ne heana i magire kwaria ate ne ka uduke ka kwa kuhutia derito tondu karari wa thini wa kwore wa assumption of power governor kwa jabu katuriage tondu kura tukaga ate niri mundu rewe wabici agire kugirio gutumira indo cia muingi Ono maundu mari kava ndiwega muno ndu wa thini wako no wakigana hida ne tuwaria na tukona schedule ira ahuthirirwo hari kuhitiria no watho wako ni serious word devolution yo watho wako agekira na cio no borateithirie bururi contribution kugea na kire kugea na tuna senator wakarwe hamwe na muheshimu aikoro ni hingo wa hingurira na ruo tukunie kundu gugwitwo senate uria itisio cia senate cihana bini wa senate katuone Leti cia senate icio ciothe urona cia red ni Jubilee no gaikaraha ni jigaraga haria mbere haria nona haria hagate kariganire na guka blue icio cia mbere kare ya hau kona ine hau ne ko gatega ko kari left haria gudio gaka ko kala ke haria mbere nyenda wika haria turangethanira wega na urengo na mundu gwitwo Wetangula tondu nigetha makirehe maundu ma marehaga ko ngimona makine na maratathi haha rungure mungu chamanagia ko tutikire thini wa bunge tu ni tuli senate thini wa bunge haidiri tutale woka seria muthuri uka ne go seria ko seria muthuri kwero ho kimanyu meke ya ici kwero ho gerwa senate thini wa bunge kule tukwenda gawaji kwa ikwe ne gawaji kwa amenye ni kukukura bunge to wege maita maya mere muno wa rugongore uri unyitanite na Mozalem haria munene haria president wa mbere ahurukiri uri Kenyatta Jomo Kenyatta ri tunyitanite riwe ni senate muno ria wa kianda uri uronanite na muno ria we mawabishire rucio no guthino ne national assembly tuganitie ru haha ne karuthi kubu mucemanagia hamwe kunywa gacai o andu ni mari wa kunywa mere ugwitu na kura kungene kuri no still no tucemanagia mugenda gucemania gutire watho kana ati ruthigoro kugire ukire muno uri ungi ne ukira na mugathira mugacira maundu mabata muno hari waji kogo senate niyo tukona ite 25 sie mwena wa Jubilee nikiorona red ite 18 sie mwena wa NASA independent kweno omwe oleto Charles Kibiro wakuria kiria kutotikirite hau no kwena independent umugwito Charles Kibiro na others turauganisha maisige sio the warrior you know isia maisige ya rutete au zalendo akanu maendeleo chap ne ana na ruo tuthie we National Assembly neo bunge National Assembly no mo taraka njoke hudhu hani negatha ndoito makoro makielewa kuringana na watho witu wa Elections Act section 10 yugaga ati any party kana party zira cirenda guthondeka coalition agreement ya mari rutaga wira magiro ni guthondeka uguo mbere ya guthie githurano-ini
na mwathi githurano ini hinde muthondekete agreement yo deposit okula kwe Lusendungu na hinde mukoro mwe bunge muri coalition imwe hari Jubilee coalition olirikane munene Uhuru ni athire kuria hinde ya KANU magika convention yao na bwana Kikenya akihoshuka akihoshuka kule kwa na Kenya isoka agithikora kwa maendeleo chapter na doshi magioka thine wa group ito ya Jubilee experts to watho ukorogo we very specific no gerikana hinde toraragio horo wa independent candidates hatiri hado section 10 yugete ateno wa kwa kuna agreement ya coalition between David na Wamatagi yuga uhoro wa parties it is parties so parties issue they say the independent candidate uto the ready ego kakuikia kura kana we kado leo nikio dawa da getheria nigatha ritumako maki understand watho uria ugaga ati a coalition agreement may be signed between a party or parties before the election or after the election and deposited kwa ni an agreement is signed on the parties nigatha candidate ya makale on that party ibaidate those parties Asino mageka atia leo hede concept ya independent candidates there hotodo ulirikane the constitutional concept ya independent candidate the candidate ukete bere ya githurano na aye wiki nako igani breda uko independent atatonyanite na kiama na nikiona gakole na gusheni ulitarede todo independent candidates are litarede marali hybrid meta hybrid todo mali ando mabeta gutonya thini wa kiama magathi nomination makago wa makauma mali very few ado mali genuine na mali ando nini mono todo ni mundu ukite bere ne kaigana ndo independent ne kugate ni direct kania na Jubilee no le mali na direct kania na ado yage ko goli ndeda uko independent todo mawoni makwa ni matofauti kuligana na ciama cigishie ni makwa kiumbe makwa kiumbe leo ko goli kyo kuona hagitaro ule coalition agreement yago ko githode kule watho guo mwenjewe na nikyo dacoka ndega watho ni very specific uhuthiraga kiugo a coalition of parties not individuals mwathuro ko agionekania ria affiliate na ciama matari na uiguano ni jogete kuria jori ya dokiuria very simple tutana githurano ineri IEBC yanyitaga modo independent ikamuhura fine nigakora we nturakunire wikirite bisha cia Raila na maragi ma Raila na we turakunire wikirite bisha cia Uhuru na maragi ma Uhuru niko kuhura fine na dintu murithinya ni horirwo fine yes todo ndugihuthira maragi ma mundu uria uraiga andu retekania nake na bisha cia kugate no ureka ati angikorwo mbere ya githurano ugo bathi bungere atia tarekedeki aibo ni independent let me finish angikorwo mbere ya githurano watho ni uronekaga thini wa afya IEBC ya gukuhura fine todo ni waiga ati ni ura profess kana ni ura support kuligana no ria raigari wakirikia guthie bunge no uthie ugene wa support we kule bunge no mundu anasa agioka oigete watho ni urahitukirio na thini wa watho ukihituka ri independent candidate na bo ni arekirite kiarega kiho na raiga neka na urare wa undu wa Jubilee ai kwa undu wege Jubilee agera ko challenge no challenge no fully agikoro ni undu specific kana oratwarithio ni coalition iriku no ngikoro hi maybe ni general no atonyere handu hariku no but odoto uko to very specific ni atiriri ati concept na hii tugithige githurano giki kingi ni wega twira ndu nigetha tugako twina clarity kuna utheri tugitua guthige githurano mundu wothe ukenda gukorwo independent akoiga tene ni ndenda gukorwo independent gutana thio no ndakabe kuingira nomination kasoke aruge wadi ora ko independent ucokeri uthi ciama nacio ciciaria andu wao andu aria makagwa ciama ine mundu akoima kiama ine kagene ndago ndatigera uria ahotire nake mundu independent ari oreri-ine yake nginya mwisho leo ndio githurano gako ke very easy bushani no roni re okire haha ya nduki na inegene ringi na irumi na ndwanga mariga ke maundu mothe matirari necessary kodo marado magira watho rio hiana na hau no goda na mugeririkana watho ucio ri nogo warehire bushani muno bunge last 2016 tondu ni twathondeka Jubilee twanyitania ciama na gwatuika riu akondo kahari nduri haha nduri coalition ino independent and you remember we have need ya gucijia watho mundu athicejia kiama gukucigana yukana waririkana ciari 90 days ria ciekirwo 120 days ria teru no mieri na wina right yako ya gucijia we yua mieri na ume kanu igire kuria kungi no
kuheana ritwa ria kiama kiheane maritwa ri ni 90 days kamweke gaka keha gatagati niko karetikiria mundu no ume haha ndungihota kuingira kiama kingi tondu nona hena mieri na no nginya ukugite na IBC no nginya heane maritwa 90 days before election kogo ndungiuma kiama kia ODM uthie kanu no ume any of them utwike mundu independent na ule ahe idio agituka 120 days ni mwak make sure okay kogo ni ndirona bunge gicoka back hare haroro ringi ni turenda guthie na mbere uguo kana turenda mundu independent akwa independent from the beginning no you independent ni ndirona gutwika attractive hare andu aingi ndio na kuria turathi todo national nomination imwe ni rakwa sina difficult she very expensive kogo rimwe ni kuri andu mari koro mari genuinely from the beginning ego mauji maroiga from the beginning ukara hara ni ditino diota so wakoro independent from the beginning and I think that's what we should do eto dorage liku ya fiditi na kuna duetekanagiria na manifesto ciao policy ciao duretekania nacio kogo guthiaga hono gakiukwendaga no aya nao maraingira bunge ri me independent ri hihi ni moyo watho uyu tondu ingiao ni afasta ona ni kiundu kiritore ke ngwiri tondu athiri ko na discovery nyingi muno thini wa bunge ndamikiririo ria maikara thini wa bunge ri ni mari koraga maundu maingi muno magari hotaga kuma accommodate nikio wonire kinya National Assembly kigeria koja guthondeka kaundu gwatuikaga ati he committee mwero ati no irugamirwo ni independent tondu tari thini wa mawatho ma bunge mugithie committee-ini andu ara marathurwo kamiti-ini kwiragwo ino ni kamiti na coalition ino erute andu aya coalition ino erute andu aya gwicira mwenye unene gukwira ta ithu kamiti kwiragwo mo balance mwena wa opposition ara me mwena uyu murute member atandatu ara macindite murute member anyu kiria atandatu na atano nigetha riu ara mekire mwaka umwe na member umwe thi wa ara mekire no kiria mutarata leo hodare wa kuligana na coalitions ila si the ruling coalition kana the majority kana the opposition kana kile independent nale flotaga muno independent ni ali ororaga muno bunge koro no tihanene darora no ono akino tugacije tondu tiwatho wa constitution no watho uri within the parliamentary system yati twajirite tutari na kindu gitagwo independent riria twathondekaga standing orders okay riri gicenjangitio ni twani gicenjio mo tondu ugithiru bunge today yugite kiama nyingi ta kamiti nyingi akone sendi ko na andu 11 most of 11 is a common number ekerwo membership is a proportion ya uria kiama kina andu aige bunge oige wa kiama no na independent na gwetu kogo ko de na gwetu ni 12 mware 11 kogo kamiti no yo koredo ona dirona uri gira in fact ura maatho mahana ri ni kuramini mwacoka bunge mwajiria bunge wa matangi mwako ni murenda kuwa accommodate andu ama accommodate na jiregi tondu right now we don't have any takivirore tondu arayo ka independent thini wa senate urenda kunjira hatiri committee yothe riu eguikara uguo ndari nyama-ini na riu korwo kwina debate na muno uguo turiga iki watho tondu nduri bunge nayo ri operate kulingana na standing orders standing orders ni mawatho ma operations cia bunge na kiugo independent hatiri na kiugo kina na undumwe wa interesting ma standing orders ni ciuga ati cihuthiraga norms, customs and traditions. Siabu. Lewe hale kodo koleko. No to do si to a degree. Yeah, gentlemen mo understand. Wakija to a degree to gania to a degree. In National Assembly to 25 actually. 25. Liwatigi karobu. I know for sure. Leo ruka unita kama small parties. No, right now to give you total committees now. But you had Maroka na matiko meka committee. No, you don't know you. We karamuno. Maudo reka kama kaona. Mauge migachi you have to accommodate to. You do get away from. Na nyoto kuga katibe no ya dikituri. Tekiriri maundu maingi muno kinya ma debate macio tuwikara matariho but mare debate undu gimegiria
ona mundu agithiru Supreme Court in my no point no travel matiriri ati mundu independent nima ni arendete muno guthie bunge na kuingira senate ino na andu marakimuhemiti na arakingira senate ino na araingira bunge no mundu ndarandika na kinya kuria ri wathugite ati we independent ndugikomera muno kana ukomera muno ona eyo ni ground ya kuigana we gutegete giaku say information that is enough ground mundu agithia go challenge na kyo daiga atiriri agikorwo mundu gwetwo Augustine Neto wa kuria mwena wa Siaya IBC ya mwirire uri fine ya 250 akirega kuriha akiherio githurano-ini akirolu ndukurugama on only offense imwe hitela kana rimwe gwikira biashara ino kwegemea na kuna na ni independent ndio adikitono nere mararugama na ndio tuna marugama nao akiwa mundu ndo independent ile arahudira mara jambo kila mambo dogoto Raila akiroi hafaine akibili ona tikolega niko serero ne kore tono kore kitari ashero ne ko hamagara mere ma 50 no ko heriro kirega durano ile kubu agikoro candidate ne arahirio gedurano ile kwena possibility mundu agigo challenge we independent no utaginya gitegia hari kiuria maikoda agaria kuyuria tiri tebe kudurona ta Jubilee yari na uge ati mugithurire thigari muramakiri wa togagaria kuyuria tiri tariu ni mwambie kugayana ite uthini wa bunge ukaigwa energy committee ni ngania agayage kina ni ngania ugagiria kuyuria tiri aikoro constituency nguna constituency X murathurire an independent candidate aratuika MP thini wa bunge ri egutonya committee riku na arihotaga kuguthaithanira ate muthamaki kuria andu onore mukono tareke gwire something hakidu tuyataga PG parliamentary group independent nyari dia au dia takire member taro president witu ane na doya ni mara yugo makiruga maitisi me independent atiriri president witu ri ana Twitter state house yete ni todo au kudumu kana none PG no uri hari ni parliamentary group na no to ne ale hebugi witu keri wabo edwe durake uiri no ega muikare de parliamentary group ugombithio ne andu amwe baiguithie nake akimwire ndirenda onike tuthike hurio no na ti pass no ti undu wake asati kiama gitu thirikari itu we urore hara bukwiraga turi andu 25 taru supposing just for discussion purpose mwe majority senate na mwe 23 for example ni mwage independent ni mwage anasa angani mwage mwe 23 na wano ugete mutigetu kia keka na ke mutakinje 24 that's the law mwana deficit yomu wera mu deficit ito na kapiji kare no kagagu ito muitanire muikara no mutigirie yiwe mu propose no buge rutagawira gobugane da proposition na nganya record tugashiraga no ibi ni tura tushirira ati kindu giki ni twende kirega na tukwituke kobo kamwe kamutiri hore we shall be able to proceed no ruke kore na thirikari wewe president na ndore na thigari cia kuigana ati kaundu gaka no wite andu aku maiguire turenda guthio emetikire tuthie na mbere na uthie bunge wina confidence ati nitukwitukia is a very dangerous thing ni ndirona mwisho horo igaro ni kihonia nditucoke watho haria turari tuge haria ciama itacenjagia kuma kiama iki wiri kira kingiri ona independent ikirwo so that mudu akoro ukaja we independent from the word go todo la kawa uturali ora president witu da witura ho and bam ne dole ndira support da utura permanently ne hari ukamundu ugi na ni turenda mundu jito andu akenya mahe wira kwa gwatha na bururi akoro ena power ati undu cia kwenda gutukio bunge no hitukio tari na cira muingi eto nake daragika for his own purpose uguti handu hega kiatu ngoneto doshonedwa heda to taraida buhari tukiwa tu na 25 nigyo hira debate no ekamakire kinya bunge na do igatere leo ni twasainete agreement na do chap twasainete na kanu na twasainete na Korea Senate na Kenya tiseneti munene hindi no ya guka githurano ri ni athire thini wa ciama ciana cigiuka cikejoini coalition yitu agathia North Frontier na area cia North Frontier thini wa seneti ri andu aria 25 wongerere mundu wa kanu uria wi kuu ucio ni mundu wa Jubilee ucoke wongerere maendeleo chap mundu wa maendeleo chap ucio ni mundu wa Jubilee tondu
kurigana na watho section 10 ole jugire pre-election agreement na agreement na gisaino ni that coalition na area makeigira as a party kogoli adosi yo ama ale manadhuru modo adhuru na kanu ole adhuru na maendeleo chap ayo hapo rokile na Kenya modo wa DP ona omale ni maigeria coalition kugo ni kuna mwana ya dhihede no wake na makishogia kile adosi yo there asioni ado Jubilee kogoli uge 25 wogerere asioli umeha takatoka takwajikia no mwezi ya 4 tolali horo wa dhino wa Senate kateke ni Senate na dhino wa National Assembly ona asio 18 modo wo raigeri dhino wa National Assembly 165 wa National Assembly modo wo rokile na kanu modo wo rokile maendeleo chapcha modo wo rokile na shamisho kishio utale ni dabla Jubilee ko area ya Senate area ina 25 ogerera asio ayiro umenye modo hawena modo wetako Gideon Moi no wakano ucio ni modo wa Jubilee leo todo ntosa ileta nake hawena modo wa maendeleo chap wa Machakos ucio ni modo wa Jubilee ogerera le modo leo ginaka wa gusi na kia makiana kwa Northeastern kimwigala hile modo na kisho ni modo wa Jubilee no kuga ni 25 plus the other plus the others kogo mwe ado 29 kogo no ruwera kyoto kule utakwa nyule mwena mubuge wathika etago jango independent haya wokana bugere no gwokuhana buge ko budaho kana buge ko budaho buge ko le amozi na katone buge ko alere kama le buge mega tokeme ne obunge ne obuge bunge olilikana dokuga na egataro pa delegation pa county delegation ni mwana county yemo pa county bugele ado ya ai na ne hauna tiho kuri kiokura pointi ni atiriri tareke tushoke githurano ine ni mwazi githurano muri ando ikomi na wewe na 23% na 24% or something we are 20 something percent of the vote no ni cio nyingi gukira mundu ungi wothe ucio ngenge na 18 ucio na 12 ucio na kira kingi thusu wana wahota na no we minority it can happen in the National Assembly no muikie kura no todo arabu mahomu mwandu 50 todo ne minimum ya mugikira ona yuko 50 kiabu nanye for example no to gishira ndo kiabu nanye dio 50 to kinye to center to rage na ndo ado hate something mura need one more muikarere muchire no ruse ne tira katibeno ehana ri ndogi hota gwika oguo to rufuri no ginya wigana to ndo re ndo nuthu ya county Togo DJ ya nene kiona ha president ya lero ndiko gana muigana wa 50+1 no count ishi ogana gichuje geki ati ngi no are ho thino wa bururi ona ke no are dwa ko ne are na kura half 25% no nya ko are anega chuje kati ke kireto ni katiba 25 ya to thino gijo ko na ndu ya kontichi kyo very urari na muigana kura maudu mare hetukaga mare enda gwika no issue ya tuma nawo leo imayidi ati ni darora go tutorete ni dirona iyo 25 makigira ono ginya tukagia na njira kumako muri atirire na ruke turore odoigie gender ketuthi kwe MCAs na tukarora kwina kabaden karoka hau kaudo eka murigo nomination tarikatoro MCAs national MCAs na basi yao arume
aria mathuretwo ni 1,000 na 355 atumia ni 95 aria matigarite magana matandatu momwe niguo mukinyie the two-third na beo ole uciru niguo wira uria urutagwo ni IEBC manyitanire na ciama tondu gutire bunge ikaraga de kana ni National Assembly kana ni MCAs kana ni Senate na guku gwitu County Assembly kana Senate kana National Assembly in the County Assemblies na dino Senate na National Assembly list hiyo itathiete kuri IEBC irumaniriire hamwe na party list ira cinegeranagwo ni kiama ire cianeanetwo mbere ya githurano nigetha riu wira wa IEBC ni kurora kuringana na uria kiria kiama kireketie ku propose na ndora mekire uigana wakio thini wa bunge riu nigetha magathie makoya mundu magekira makongerera list ira irehetwo ni kiama ya nominations na nikio wonaga tari wona wende ritu ungikirwo ati we namba 2 kana namba 1 thini wa kiama kia Jubilee kwa muhiano na list itwarwo thini wa kuri IEBC igate turenda ku nominate mundu gutode ndona uranyetera maundu nene wewe ukiri mutati tigane mundu wa media ko hane harika bunge kanini wewe ungire speaker na nende draft kama kia deputy speaker by the way kwendera hotani now wewe na bemwe hau rito ria kuregithi kuri IEBC marore list ya kuria urugamite ko nugu kwa media mekuga kwa media gutire na atumia a kuigana koguo wende rito na we na namba mundu kwa bakonominate mekonominate aikona mundu mwe gutigarite mekuruga wewe na namba mathi namba igire ko mutumia koguo mandate ni ya IEBC ndegutinde gicoka kwa kiama ini IEBC marige ko ne list na kama maundu maingi muno marora no mahakuo tadenya beti joge kuregana no mahako mena thina munene muno ona wako hakuma ngitikira ihaki tondu no mego challenge tondu ni kubu no bia nao mahene tondu ni katiba iretia one makaba makarora gender eyo makona gender ni yeka ati ona no uthiona we wa gender ona we mutumia we gender ini na makurege tondu mesoka makarora kindu gitagwo nginya regional balance so mego thi magana ni hari provision also ya minority thini wa community kwa maana akili stiki mego di makawa delito aya delito ucio ne ale kido gweto list yego dinedi na nikiwekera kwa ndweri au ngoni gitege kimwekera kwa ndwaya gitege kimwekera ndwaya nigetha muthuri na mutumia angi ayuthi ya minority nigetha list yari kiguthie na ndwege meko thura hari list yo to ginya magwite makorete we ati ni rali list no tutigukuoya urechoka gazeti uremenyera no wewe urechoka kuona Kenya gazeti ni ona no mathie haria marionera mundu uria wagire kuigirwo na iko ni mundu mwe wa minority namba 60 na nyumwe namba 2 we kuyoca namba 60 mamutware hari kuna maigo no waigira gitini minority aya age ogoni atumia yo the moyo no ne mekirwo thini wa hala nigetha ma balance list ikorwo ni one igana na agenda ne igana na horo wigi minority horo wigi regional balance do maka publish kulingana na topic with disability special kwanyure wina kwanyu na nejwe do kuigwa utoru ure seneta na utokiwe twaria fiori utwe kwina cira wokete kwanyu ate muthuri munare Michael muthuri o wari kare athuri ati athuritwo giti gia kionje ndagitwe ana tiriri ana gatuko kegore kiri senta kana kaigwa muthuri mukuru athurwo giti kia youth kana mutumia mukuru bwe rutwari tondu ni horo wa miaka do miaka gukura ti undu uria urari mwithi umuthe gatwari ni na go yuzi de tuwe watu wele gurati oroiga tiriri ate he muthuri warugamete giti kia women nikora gwathire kiuria kiuraria yuzi tareke tucoke ara thutha kidogo onania 601 601 nichirenda kuyurio eta pattern 601 nichirenda kuyurio hari abdere tugirigithurano ri ni tworirie andu ara marenda kunominate right kogo party ni atwara maritwa and the law is tutwe inywe tarwa kwa gwitu ni nya for example ikitu cio ni 25 wodi ni mwathurana tutawukite nomination mwathurana andu 25 kogo tukasum hari maritwa mara matwara gore tukasum IBC kasum
ne pate onyo mwe kumura muri githurano ine no inywe nyiki mwathurana ko murehe marito maria enough makuyia ado 16 in that county to make to assume the maximum at mwadhura rumia there you ado 16 Bongo kiama gyo kile na kulehe ado 16 ado 16 that's what you are saying Bongo proportion yore da kulehe ati muke proportion ile ege ko after tumejeite chito ni 16 taru kwito nyado atrataraga ne 16 he muzumi murathuri no 16 le 15 ni cheke kuruka Bongo 15 ile ujo getaro proportion ya kiama ile chiari kuo proportion ya MCA ara madhu na kiama kiu nikimu heyo last slot na ruwa bizi kurutia na iguru nikeya ne marito na madhiete kogo no ko slot ile chiho yumu anete marito 16 no slot ya nyini nyanya so you start from the top ino ya mudu rodia wa gwitwale wale na kiama na gitekia kia disabled what happened IBC net ya maritwa na nogu hakiana rwado hana bere handu choka kumira todo wado weho ko maritwa matore do witwala rito ya kuri nomination over and above no gender ne hari itigigi ikorawo hari kia disabled na ni mutumia na muduri na ne hari kia duri na ne a man and a woman a man and a woman a lady and a man so minority le ogara hakati bahu hari I don't remember the cross they are the case to disabled na yuni ya the case to minority koguru hari wachoka biruri akiru aya kogo modo ito ne adia apply na weda ukigito ne disabled kane do ne kilo no itiri tirarete todo modo mena giduro kiragia atimia na dake mu yuthi ugo kugaga kogo hari agwekirite to ginya ko ne ha disabled ito no hagitigara ya thie na rito rito rakene uri mbere atiheo giti no kogo darori mukana utakiri kudu korora ugibate disabled utakiri kudu mundu etagio na to ibi tire atutuma bishaka kwa kira kwa timudo naruma aba itule mahana ri in fact let me tell you seneti to onyeneri ne ari nitukona mundu itagwo Joroge wa Naikuru nominated na mutimia wetagwo God River na bale arauga bile gitegia KFC na rahota ndo no gukongira shita arare sende tararo kama MCA na disabled person aliki na wisdom akiona neje kama I thought a good idea no kuwaga ashio eriri moktio ma nominated in the beginning Madhira igoti ugari sino le dero mi ro mutara rohana kogo ngitoda kuri ado ni gwathirira madhira igoti no hau magoti maitule mahana mundu ano ekirwa kidiro ni igoti na gikaraho turari kire twenake no kiona pio hari uragireire iko na rudi gwakiri so tumeanya to tulituroi ni wega mashira mama koroho real muthenya tugaikarabe hau hatumite mundu areho ni kio njoro giacokia areho ri eka mwanya kariho tugaikarabe ri tukarunda kau mundu wa ngora ko koria kena ihenya ni tondu na mechara no kinyore gweta tondu sindu thanere he kaundu very interesting na katibe no muzi na ndiwe gakurehe miario ire ekuhota guthomithia andu itu he handu ndirathiete hindi ngindiritu na itakuweta waito zikarite na thuri hagitano twe kanitha-ini hagitano ati spouses the nimoke mweno yo rugo kote spouses ni marugame ebatumia wakirugama chimwa kanado akatita ya kanitha-ini amen rugo joka kaila mora ati mutumia mwa autono yake haki na mutumia mwana wakiri ati kai spouse wo mwana leku ndo torutumia ni kutinero spouse no spouse no la mudule mwana leku na meka odo light no alibona watumia ale ukole moigene no concept ni atere maita maigere indura rume ko to spouse to gato tire spouse adu material iza gato to spouse dia tumia elemento nekinya spouse ni mudu ka kala mudu to spouse na gora dipetio to do ale tango kero adini wagidura noge hogo de wakora gitigia sene takira ruga magoni atumia na rume kwena magavana mararuga magatumia kinya maruta atumia marathuru magavana na masene ta marathuru atumia no gitekia women report modo mararuga maga katiba ni ngete ni qualification ya tuwe mutimia no kakate kwa tuikate modo gitekia yuzi mukairetu ikahe mutumia wena miaka ati hado ha mwanake munini ya thuru wakora muthuri gukawe
kana guka wake niwe waheo gitikiu guka gate hau kana kurikana kana discussion yake ya materere wakota Jubilee ni ngania wako ni ODM ni ngania nikio godri wa menajer ya magire igoti ni makiotana ugo no wikina wandike ndio kure wandika tutiriho ukiore wa mwaka 29 na nituwega hivi ko ni tukuragio ni tuwe wa bote waga no wandikiri ugo na wandiko haria na IBC to ndigikio iri yagu ikira batakana shuai uri oguthi igoti ni gukarario ndu ucio na ugitwara evidence mundu ucio wa 29 niki wa 29 wa bote kana compare ukatuonekana na handu guthiaga no goya ko hene odo horo ciru wa agenda ni horo wa agenda tondu ni njuyo ni debate ni tukona kumigweta horo but no tugikinyi horo wa guka ku balance horo uyu wa kuga kiuria kia 1/3 rule no ginyagia bunge na twarike gucoka no ginyagia andu a bunge macokanire turanie ru eri ire ciothe ciguthondekwo nigetha cikorwo ci attainable kana no cihote kuhingika gikatibari ni iriku tondu ungirora watho cio 1/3 gender rule ni kundu kuingi muno uri koragwo ugistrain no ginyagia hage na qualification ya kugate agikorwo ni thine wa bunge kana ni guku kungi kana ni guku kungi no watigwo wi general ni kundu kuingi muno uri koragwo wi possible no adwaya ti murigo sene na ko ni ko gwa gire tondu ko magana matatu memwe no uraona uri murigo tondu riri nyete tugira o tareke kiria gya tumauri oguo ri tareke rore mbeca iria mekurihwo no nikio gya tumabiri chiro ndeke gwire ni wa ketuone mbeca iria mekurihwo besha ni ukurora no besha turachirora to turatio matingithurika itigo turatio ni nomination na rira turega formula yora tukurehe atimia ini my own view ni turathi the wrong way. I mean, we must look for a formula etale yako nominate na niugijuria. Twathi so long as twathi nominate no tuliona ga besha na tukona mundu cio de mundu orari. Toto ore senator gwathondekirwo kirwo gitigirwo atumia ege na account ri. Kai wisdom wa athurita inywe na aria makire mbuke mangiuga atiriri. Taugu kiabu maikori. Woko hewa 29 atumia na deficit 29 wakoro ni Nairobi ire ni data file maita baigiro ni gukora ona andu aria maranominate uri ti meno kiabu athuri aria MCAs ri matongoretio no agirire ni andu 59 atumia no umwe uri urathurwo ukigarite andu 29 acio no mekonominate ngenda tuge na gender parity kana gender balance ngiko ina andu 89 ukiwa na ku Nairobi kwa muhano ukiwa ina arumeite ukiwa na ku Nairobi ugukora arume aria marathurirwo ne ite turenda 35 turenda atumia 35 kugena 120 ngetha kwera na 20 ndio wagiwa tiriri tukore ukageterere gatibe no ri kaiwa yandikitwo higaini tondu rau no ngirora ona ni maiko aria 35 ri ugukora ni arata ndikuga wa matangi no ni arata andu ona rike matari no hoti ona wa guthoma kana ona wa kwandika mawatho otiga ni iheo kai mundu mundu ayane teritwa ria mundu wa mugunda kira togo ni gwikana katiba no ni torekia guthie thini wa bunge na hindi iria andu megukorwo makiajitete kana makirumirira muno tondu hena bata ugirikana na tondu wigi 1/3 rule ugirikana ta makanitha ni makoretwo mena maundu maingi muno megi section cigana na cia katiba ni ciagone gucenjio na society miena mingi muno kire togo ni gukorwo tugika tukirora riu especially specifically on the gender rule ni maundu mariku megwikirwo thini wa katiba ma guteithiriria na kuthaitira atumia mahote kurugama itina mathurike na mathurwo na ma encourage nigetha kwani kiango mondeko uria meuko makiencourage na go support uri nigetha riu hagie na platform egwetwo level academy level mahote go compete na nyambo ino ya nomination aikone guko kwina nominations kana 1/3 gender rule ira kumita 1/3 gender rule ndeko hiana ri nigetha ikoro ya tina buri ikoro ne itwikire ne specific kudu flani
ogo ni tani tuge thini wa bunge kana National Assembly kana kundu kuria kungi no ati goe general ule general okure guothe no wandu ati kuria guothe no wandu thadire egutura ikigiririria kinene no bunge yo nyene ni suggestion yakwa ri Nero tutura mundu umwe pa constituency na ni mabuluri maingi matikiri maingi go no me kwa more than one person in constituency ni ko na ndi dora gio debate no na tiga one third ni nyonaga tina constituency magana meri manaite tushisho kile shi alishuka tutene kana 180 o constituency kare hado igana mutumia na muduri lugano ruvire na ruvire todo one ni ta mudu ananoga giza kura gazi buronda rimwe gagwari kiundo kindi kirito murondi kindi kirito uko mudu wakana kukuma ku for free atoko digwa jiganire atinio atoko ugo na ndo akore atimia to nonyede atimia makoro mehori for now ni alright no na buru rito kinyeteri twabe tuiguanire fiyo hatiri undu munene muno ati mubugi omukana mubugi ogo yareka ugo ni gona kotuma na a formula every constitution nere hado igana taru no wana sende tio toiga adu 47 maduretu twasoka tukare yati ni 10 na mugwaja etodo hari onani 10 na todo hakiri wa jeda hari wa youth hari wa disabled for example no wana la kido yekigio there taru youth for example ni marere hebu dekala ni sende tio ne awu edo ndo makadi makaroga ko ne to kwenda trole wega whether you need still needed no hana ni hajeda darora I think yaro merere makaigiha no utile makaigiha to duri alwa tuge senate tuna count 47 ni by form ina ni tere ado yana kwa muri ado eri mutimia na muthuri ndio twagegia na ado na libabu gana ite 4 utile mudo nominate tiga ni ule disabled and everybody is here horo ni you know that is my own suggestion after thinking egechiri do ukoimirira naku Roka buge ga ituka senate le unago na kurumira form ya ko ari mugu mutu kana ite 4 rugano rwa jeda ruzire na ruzire na ni nego ko turumirire ko suggest berine agikoro nta kwamba kunyihia tarume kuno ra tuyigite counties tenere koro cia rumirire uria cia suggest to kana uria cia tereirwo berine ate cigo koro cikirumirira uria province cia hianaga tene hado huko tuna county 47 tukoro tuna inyanya kana kenda uria province cia hianaga tene taro gonde central ga koro ne county imwe ongoro ni Rift Valley ne county imwe nakiria cinyihe no then hinde ri muvango wa muta senator yuko mwega rukero atiriri ogonde central te adwaya mutumia taruwa ya kwa nyia Burundi taruwa 29 ni yari ni umo kana magakunuka ayakia bure no mamenyete kana gukunuka ukilizike hore no kinyaha Ulota mirore tarundi dara tarugito nyanda uragona ite shitu cia MC in 25 wali kia kunominate no go mago ka 41 so I'm saying koro ni ne formula yako ya muthuri na mutimia to kwenda irona ne na ri mundu cio ari hokire hari ena pao ena ni muthure dari ati nduru amwe ne moka with due respect ko na mundu cio ne hoire muno kuoye no ru ni no dari ho contribution ya ko kwenda gari we mogera tirere ni mogera mshahara mogera mshahara thini wa debate ya meshahara ina maundu maya na kidemeta matatu wa mbere andu a bururi wa Kenya ni magone gukoma kimanya ati ni twathondekire commission ina ta Sarasarem na wira commission iyo ri wi thini wa katiba na ndegigirio kuruta wira wayo the work of that commission tala ino kia besigana senator modo ko kwanza muhinyiririe muno kego no Kenya bedio guthie hau tondu senator you can imagine taru ni senator tani direkire campaign sub county 12 fine na ni godo wa yuri horo senator na lu senator tani de hawo mushara uyiganaine na MP wa sub county imwe yakwa kumo modumale gorogeka kenda ta magana matano wacho sisi tuigoti kana ni igoti modo kulika una system ena wekuole urati kuona keta magana mana
icio nä mbeca iria icio gå tirä sitting allowance nä yathiä na maå ndå marä a mangä koguo he å korwo he å ndå må ritå må no må no må ndå gwake operate no ningä toguo nä å wa mbere nä hau ngå kaga wa mbere ngå ka maå ndå merä wa mbere å korwo å kä menya atä gå tongoria nä servanthood koguo nä kwä rutä ra nä wä ra wa kwä rutä ra no nginya å korwo å kä menya gå thiä wä ra-inä cio wathi gå tungatä ra andå ona atungatä ri ona makorwo kanitha-inä ona ingä ona matirä mä cara nayo kapotion kanini but wa kerä tå ririkane atä kwä na commission ä no ya Sarasaremo na niä tondå ndä ikaraga kamä tä ä rä a ätagwo public accounts committee gutire county oro na mwe itareo kana turaikaraga na muthuri ugo tusenera karwe gutire county oro na mwe reo kana tutimaciririe kuringana na mishara ire marari haga tondu wa mahebesha makiria ma 60% cirathi ya kuri mishara ona kugiona 7 na makiria koguo kiria kirato mwana giteterithia hau nigetha andu akenya makoma makimenya tutikai gukorwo tukihura Sarasarem tuhu tondu wa mbere wira wake no nginyagia ruto wako hakisha ati mishara ni igana muranage nati mutambe kenya mbedeke nditu tondu uririkane ndio kuririkana hili mwe president yake heana address yake kule parliament ya state of the nation na akiuga tiga thini wa county kana thini wa bunge bururi mugima the entire country aigire wage bill ira ho hidio na rali horo wa beca iracira ho andu thini wa bururi wa Kenya ni makiria ma 60% ya beca iracira no ne thirikari iracira goto ne KRA na koguo ucio ti undu sustainable no nginyagia commission ne hota kuruta wira na ogone mishare hiyo mawira manyihio Kenya bedeki then wana sherikia kunyihio then gukorwo kwina at least a good planning system rega atirire beca torogota billion ni torogota 1.6 trillion itigatuka ati a whole 1.2 trillion share yon mishara ucio ni undu wa bata muno makiria wa keri riu tucoke tuge riu nake Sarasarem undule agwo no korwa gika ena katiba iramuhe hinya wa gwika wiro ukuta iro cio ri ni guka riu aka consult akera andu ya mwendiritu nawe mundu gwetwo Njenga na andu aya othe maikarite hathi no aro media riu ni turoka gwika review ya mishara yanyu koguo ri utuhe mawaitha maku na he maku na ugu ni gutura propose malikia kuheo notice na kulikia kwa lemeli makotukugo no tarehe matata makuwe ukega ehe niyo nyuma guku na gikana kiga hokewe tukoda ukurenga ite kuto ukurenga 75 nawe ukarehe maku ni malikia uguo ri undu ucio gakorwo ni muiguithanirie the only need na problem nake kurenga andu mishara na kuiganania maundu nego ni gwika ni ku rationalize that is very important to president legire but a consulted ugocoka akirekereria hau gutire na ngui na ngucani participation no bunge neriria andu na marekaniri handu harikegwire tarigire tondu ndo ni ndire aruga kigomba na to ni ndire tukuiga problem ire riho fundamentally at one time tugikira hierarchy ya mishara riu ya positions kugaru president wa iguru chief justice yari haha uri ungi yari haha hari abunge mekiritwo ni very low koguo ndiroiga mundu gwitwa mataji mukiaria tondu ni ndiri bunge na mwikuori no nginya mwariririe to lift that position mababate tondu soronga riu muri biro CS muri biro PS muri biro director you are far koguo soronga mwe hara kiugarari citire na ndarora ngona ni hari kindu aria marabanga mishara Sarasarem na aria angi matara appreciate wira wa mubunge ni wa mishara kana kenyiko tikodi but I think ni hari lako ku appreciate mundu hata yukura level iriku vis-a-vis para kikisia bururi tondu mundu gutwa matagi ni mukonoga muno mweshinwa ni mukonoga muno tondu haha hatira appreciate kawiro waku ni uriku tona ndarora ona kuga ni murorie ciuria ura business ki what is it to do gigia do view le huim zishita ngwe ya githungu but once we look at the way ori kurata hara ke bururi wetu wa baba wa baba trona ngari ni ukuheo ketoigire hau President Kenyatta ni agakorwo age convene the two houses of parliament sitting yanyu na election ya speaker moi 31st August boke hetiliori
muthenya wa kwihita ukoragwo uri muthenya umwe na mugathura speaker oro muthenya ucio tondu mukirikia kwihitithio inyuĩ no mucoka mugathura speaker oro hindi iyo koguo Thursday next week the speaker le mwathura mwalekia karani no ehitithagia ne crack ukamutithia karani wa bunge ri le mwalekia gutuika ni mwatuika ruwa masendeza na bunge ni mwatuika sone ni mukero ndo inyuĩ thura speaker wa ikaro ini okiu koguo Thursday next week mwako mukihitithio na speaker nake akorwo agikati na arua turore uhoro wa kahĩ karĩa na nĩ ngoretwo ngĩũria andũ aingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ igoti rĩkoragwo rĩ independent mũno kahĩ kau nduĩkaga twĩna mbica ĩngĩ closer kahĩ karĩa rĩ gakoragwo kau kahĩ kau gakoragwo gatarĩ nguo kanyitĩte thamaki na kaharũkĩtio wigi ĩrĩa ĩkoragwo ya majaji na kaugaga atiriri wa mbere statue ino ni ya gatatu statue ya mbere ĩrĩa yarehetwo ni ya bronze statue ĩrĩa ya mbere yarehetwo yarehagwo ni Mũngeretha meri ĩgĩsink ũkĩrehwo statue ĩngĩ ĩgĩkĩrwo no Kenya no ĩrĩa ĩkĩiywo ĩkĩiywo rĩu ĩno ni ya gatatu na ĩmaanishaga atiriri kahĩ gaka gakoragwo gatarĩ maitho gakoragwo ke naked na gakoragwo kanyitĩte thamaki nĩ hinya mũno kũnyita thamaki ũtarĩ na nguo ũkauga atiriri ati no matter how slippery you are watho no gũkũnyita ona ũgĩkorwo wĩ mũtenderũ ta thamaki watho no gũkũnyita gacoka kahĩ gaka gatirĩ maitho watho ndũrĩ the law is blind ati gukorwo utoe ndugeciria ati ni kuoyerwo na watho the law is blind ndugatue ati tondu ndui ati ndoi thiuire jaji haya na ndoi ndugecirie and then kaka ni kahĩ nĩ ciana cikoragwo ci very genuine mwana ũngĩũka ũmũrie kĩũria na mwana akoragwo fearless so the law is fearless and genuine ati watho ukarora maundu uria magĩrĩire in fact kahĩ gaka gako ũngĩũria andũ aingĩ kũrĩa arĩa mekĩte watho mwĩcibone ũkwĩra kanikinĩtwo Onyango ona ngoda kuga kahĩ gaka toka karutĩtwo rũraya-rĩ tũreherwo gaitũ gaukĩte na meri tũreherwo gaitũ gakuo nĩ mũndũ ta wa matangi na andũ a kuma Kĩambu kerwo kahĩ gaka nĩ ka mũrĩmo na wa Thĩka Google gikondo na no ni gene research njega that's very good research getagwo presentation ni njega muno hivi communicate muno Google tugeciria ati a judge ngania na judge ngania ati we umite guku uwe gusiriro huruka meciria huruka meciria umenye ati watho the law is naked watho koragwo is naked na do tiri do nikio maigaga watho-inĩ maigaga that justice should be done and should be seen to be done yes kihoto ikoneka kihumbira na orari attorney general no arehie kiundu kiu riria Mũngeretha ari mu America arekirio ni kuraga kairitu Mombatha ati tondu anga ni kamwe maranga atia riu cira waturwo ati arekio ati akirwo thie no tuke mundu mwega MV of good behavior tondu watho gutua cira to gutua watho to watho ati tugikihoto ona kihoto no munya kioneke nigikika asante kuja tuleta kuria reke kwa iguru divisional revenue turemenyaga badira kwa ne Senate marwa na National Assembly tugatia turegota no do CDF onero ni njira taru debate ya debate ya kumwani wa mbia no wega wini le wona ona rĩu ndagũtwarĩria rĩngĩ no tũkwenda kwĩra andũ arĩa mathurirwo katiba kĩaria rĩu ndũkaragie ta mũndũ ũratinda akĩũrũra watho tũrĩ kũroraga na maitho ma watho ona kĩmũrĩ na gatirĩ goro no ũkĩgũre ũkĩrĩ mũtongoria nĩtwacokia ngatho nĩgũcererwo nĩ athuri Senator Mũthuriti Mũrĩki wa Karwe na nowe originator na agĩdraft na akĩrehe watho wa CDF
mohoro wa waru no tugakiaria wacoka Nyandarua tukairanĩrie na ningĩ Senator Kimani wa Matangi na maitũ maitũ mangĩagĩũka kũrutwo na njĩra tũgake mahũre mũno na mũndũ kĩkĩarĩrio ũngĩkĩmona mũhiũ ko na marĩko maitũ mũhiũ ko mũndũ gatũhũre na tondũ in the course of gũthondeka history ĩrĩa Senator wa Nyandarua thondekete njega no igora niwe mwene no ithe wa CDF na nĩguo etagwo kũndũ guothe atĩ na mũkĩmwethere hana na nĩwe wathondekete nginya watho mwega mũno wa waru rĩu naguo kĩintroduce wa Matangi atĩ nake wa Matangi nĩwe ithe wa watho ũrĩa wetagwo wa assumption wa gũteithia magavana matĩ mawabici na nĩwe ithe wa mawatho marĩa metagwo ma micro small enterprises ma gũteithia ahũri biashara nini nĩgetha na nĩwakĩhea nĩ history wahota gwĩtaga ule ithe wa CDF na ukigani ani twakena ithe wa mundu ithe wa watho wa assumption ona korwa watwarekire asante sana tucemanie nawe hindi ya gukira tuna Professor Ngugi Njoroge kuma thaa 3:30 nginya thaa 6 cia utuku hwaini wa umuthi twetereire itua rĩa cira asante sana na niĩ njĩtagwo Michael Njenga witũ mwĩ mũtoma njĩtaga Njenga wa Mbui ngauga mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Asante sana.